Журт Бибер ди роман «Унагъуэм щыщ зыпычыгъуэ». Романыр зытеухуа щӏалэр абы и цӏэр Гъуэгулщ. Къыщалъхуа къуажэм къэкӏуэжащ. Къыздэкӏуэжам джэгу къуажэм щыӏэу ирихьэлӏащ. Мэжыцӏыжыну сызыхуепычыгъуэри джэгум къыщыхъуа зыгуэруращ. Зы щӏалэ хьэщӏэ къэфа нэужь джэгу зэхэшэр Гъуэгул къыбгъэдыхьэщ, и ӏэблэр иубыдри ину жиӏащ. «Уи лъэпкъ дыщӏэгъаплъэ, шынэхъыщӏэ!» Арщхьэкӏэ Гъуэгул зрилъэфыхьырт, щэхуу и щӏалэм зыгуэрхэр щриӏэт. Ар щалъагъум, хэгъэрей щӏалэхэм Гъуэгул къаухъуреихьащ, «Къыдэкӏи къафэ» жыхуиӏэ щӏыкӏэу Ӏэгур къытракъутэу хуежьащ. ЩӀалэм нэгъуэщӀ хэкӀыпӀэ зримыӀэр къыщыгурыӀуэм, хуэмурэ къытехьэри, утыкур къифыхьурэ, нысащэ къэкӀуа хъыджэбзхэм яхэплъащ, нэхъ лъэныкъуэ зезыгъэзауэ зы хъыджэбз псыгъуэ цӀыкӀум зыбгъэригъахуэри, щэхуу жриӏащ: «Дыкъыздэгъафэ Тхьэ Ӏуэхуджыр!» Ар зэрызэхихыу хъыджэбзыр и нэпсыр къыфӀекӀуауэ гупым яхэжащ. Ар щалъагъум, щӀалэ зыӀэщӀэлъищ е къамэ Ӏэпщэр яӀыгъыу утыкум